Nanilig na guys sa atong tugkaran para limpyo ba. Ay guys, tagpanilig sa tugkaran guys. Ang akong plato na sad guys, gibinlan jud kog daghang hugasan. Maabot gikan sa trabaho o abot sa balay ang hugasan guys, pati nagano manghugas na sa taron. Manghugas na punta guys sa atong mga plato guys. Hapit na pod ting hikay sa panihapon. Gas na guys. Saan kita gugasan? Good.
Rinse na po guys. Managit taon ko panghugas guys sa plato na-arrange na relax pa guys kaya murag kapoy ng tiguwang guys, relax ang tiguwang. Stress ba na to anit nam guys. Sige, bye bye sa sunod na sad natong mga bluhaton sa balay guys.